Нюрба малжағара марха бердүгер турар бир ураты кең нелемен керай ылгалаах, диреңбай историялаах нехлегинен биллер. Номохтар кепсиллеринен ырақтағы яғынан олықтоммут кылааннаах түүлэҕинен эрөтөлөнөр, ыар түһээни мүччө түһээри, арха хаңыластан куотан келен олохсуйбут сака, ияға уустара, өрүү кус каасса тыылыр эмис соболоох кең иэннээх эбелерин сөбүлээн, өбүгелере дыгын дархана багата малжағар оҕонньортон силис мутуктар дыылаах буоланнар малжағар диэн ааттаабыттар. Аркып тукумоннара туоғулууларынан тыынчаға сүз тоҕуон сыллаахха ыамайын отут күнүнээҕи жаһалынан бастакы бордоң нэһилиэгиттэн араарыллан туспа малжағар нэһилиэгэ диэн буолбута. Биги нэһилиэкке көскө келбит сахан оротун жоруоя баалай манчаары 11 сыл сирдээҕэ жоллоох ологун олорон көмүс умуаҕа манна көтөҕүнлэн стар. Малжағар көтөрөөн үескээн ааспыт, республика сударстваннаан сайдыытыгар сүдү кылааты келлербит ини бии Семен Донскойдар, уонна кенелер сабыдыалларынан үөрэх сайдыы суолун тутуспут, биллиилээх дьоммут, нэһилиэкпит үтүө аатын ааттаталлар, суон сурағардаллар. Ини бии Семен Донскойдар кимтен кейиннээх хантан хааннаах дьоннор этилери диэтэххэ, 19 үе саҥатыгар олохсуйбут уот бааһынай диэн тоҥ нуучча малжағарга келен сир оҥостон байан тайан Донскойдар диэн аҕа уустарын тэнэппитэ. Уот бааһынай диэн туохтан төрүттэнэн сылтанан буобиһиатийэн кэлбитэ билдибэт нууча киһитэ. Ол тоҕо уот бааһынай диэн ааттаммыта буоллаҕына кини уот кыһыл бытыктаах баттахтаах иһи. Дьо кини бутойдуга келэн аамбастаан хирттэн аһы ыларга холобуру көрдөрбүк киһэбит. Ол курдук кута диэн ити ааттаах улахан күөлэбит. Ити кута күөлүн өрүскө түһэрбит. Эвен Николаевич Донскойдар агалары боллаҕына кулуба Донской оттон улахан билилээх киһи буоллаҕады. Тугиги ориомутугар. Итинде эмиэ кэккэлээҕи тар кулухуннаах диэн бар. Өрүскө түһэрэн эмиэ хотуһоҥорбута. Итиэннэ бу хоттуоскан олордууну бурдугу үннэриини аамбастан кини хаҕалаабыт эбит. Дьону киниттэн көнөннөр бурдугу харагын буолбуттар эбит. Төрүттөрүн батан улах прогрессивный өйдэ ханалаах киһи болан үөрэххэ талаһар киһибит. Кини буоллаҕына итимаалыкы осколатын тутууга биэтин үбүнэн аһынан көмөлөһөн Церковный Перховской оскола аһыллыбыта олиһин итимаалыкайга хин кахтааллар оҕолору үөрэнэн хаалбыттара. Олаттарын иккиһэмени муманна малжааргами полиция ылнай аамбастан нуучалыы аарга хориерге үөретилээбикки. Отол киһини баражаага диэн ааттыллар бу малжаарга. Онан аамбастан үөрэххэ талаһыыны ити Донскойдар аҕалара хаҕалаабык курдугай диэххэсэ. Уолаттар кырасаастарыгар тулаайах каалан, аҕаларын нэһилиистибэтинэн үөрэх сайдыы суолугар өктэнэн, иккиэн Жокускайдааҕа духовна семинарияҕа үөрэнэн саҕалаабыттара. Улахан Семен сунтаар улуухун элгэй уонна сиэйэ сколаларыгар учталлаабыта, Нюрба улуухун баһылыгынан кинээһинэн талылла сылдьыбыта, олунньутааҕы революция кэнниттэн куттал суох буолуутун улустааҕы комитетин председателинэн, бүлүү уйиэһин земскай управатын председателинэн үлэлээбитэ. Тыынча 900 сүрбэ 1 сылтан Губревком чилиэнэ, күбөрүнэҕэ сир отделын себедиссэйэ, крайдааҕы ревком сир оҥоһуутун наркома саха сиригэр автономияны терээр комиссия чилиэнэ буолбута. Онна киниак тыыбна үлэтин Платон Алексеевич Оюнскай күннэр дьыллар диэн кинигэтигэр ахтыбыта. Ол курдук Семен Донской автономия келиэтин манифиэһы декларацияны биллериге, саха СССР автономиятын наркоматтар исполкомнар балаһыынньаларын оҥоруга тус билиитин көрүүтүн киллэрэн суруйсубута. Тыһынча 900 сүрбэкки сылтан тыһынча 900 сүрбэтүөт сылга диэри саха СССР сире оҥоруутун бастакы наркомунан талыллан таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Кини үлэлиир сылларыгар бастакы империалистической уонна гражданской сирииттэн тыа хаһаайстыбата улаханнык айгыраабыт кэмигэр сир реформатын күүскэ ыыппыта. Кини көҕүлээһининэн себиэттэр бүтүн саха сиринээҕэ бастакы тэрээһин сиэстэригэр сир туһунан вопрос көрүллүбүтэ.
сие сиреоңору уонна сүйэхиитиите улаханна калбыттарын, үлөңорумтоото түспүтүн учуаттаан сир туханы тухунан сокуона киллерери уталыйбат соругунан аахпыта. Наркозем уратох суулаах соруктарынан аагыллыбыттара семе фондатын терии, тыах аайстыбатын массыынатын уонна себин себиргелин сыынатын чепчети, специалисттери белемнээһин, нэһилиинер тотуар агрокультурнай жаһаллары ыыты, ордук бастың чааны хаайстыбалар биремиелээһин. Ол түмүгер тыах аайстыбатын сүрүн салаалара лаппа өрөкөтөҕүллүбүтэ, онон сир наркомун үлэтэ улаханнык биһиреммите. Кини наркоземынан үлелерин таһынан саха сирен киин ситерилээх комитетин президиумун чилиэнэ, сахамук общество правлениятын чилиэнэ, кыым хаһыат редактора, баан учеттыр комиссиятын чилиэнэ, холбос себиэтин чилиэнэ, салгабыл кредитный терилте себиэтин берседэтэлэ эте. Бүтүн саха сирен себиеттерин хаста сиэһиттэн сагалаан, бүтүн Россия таагы сиистеригер тиийэ делегатынан талыллан кыттыбыта. Тыһынча 945 сыллаахха Москвага РСФСР Совнаркомугар сахаасы сыр берстебителинен үлелээбите. Бүтүн союзтагы кин ситерилээх комитет члены болбута. Ол үлелир кемигер саха сирин тыын суолталаах вопростарын быһаарсыбыта. Тыһынча 933 сылтан Москвага СССР народтарын кин издательствотын сакалы секциятын редколлегиятыгар үлелээбите. Кылгас кемихигер бастакын учалы сахалы тылжаты суруян таһаттарбыта, учебниктары усырын литератураны сахалы тылбастан бежеттеппите. Онтон кини бирге төрөбүт брата Донской Семен Николаевич II духовный семинарияны бүтерет Петербургдагы психоневрологический институтка үйрене кирен баран, нөңүй сылыгар гылжан эмтенер. Онтон келен Дерб кораттагы Юрьевский университет медицинский факультетыгар көһөр. Тыһынча 916 сылга ыраханны гылжан Халиладин Финляндия санаторийгар 2 сыл эмтенер. Тыһынча 910 сыл бүтүүтүгер саха сиригер эрдиллен келен учуталлаабыта, бүлүү ыйыһынаагын рот үөрэгин отделын салайбыта. Бүлүү округун себиленилээх күстерин штабыгар теригер административный отделыгар себедисейдээбите. Онтон тыһынча 942 сыл отыйын 16 күнүгер саха СССР бастакы правительствотыгар үөрэх народный комиссарынан анаммыта. Ити кемтен саха сиригер народу үөрэхтээһин күүскэ ытыллан барбыта. Кыра сколалары колбааттан бөдөңсүтүү сагаламмыта. Сахатылын осколаларга киллерер туһунан ураах тахсыбыта. Осколаларга ого бэйни салайынытын, осколан нинääҕи саастаах ого терилтелере интернаттар, музейдар, библиотекалар аһыллыбыттара. Тыһынча 945 сыл бүтүн Россиятагы кин ситерилээх комитетка Саха СССР постоянный берестебителинен анаммыта. Саха СССР кин ситерилээх комитет иһинен саҥал тавиты уонна терминологияны терьер камыһыйа үлэлээбите. Тыһынча 946 сылга үөрэх наркоматын иһинен методический советы салайбыта. Ол составыгар тыһынча 945 сылтан 32 сылга диэри кирсен фонетический терминнери киллерер устук проблеманы быһаарсыбыта. Государственный ученый совет программатыгар краеведческий материалы киллербите, күлүмнүр, өксүкүлээх, алампа, оюнскай, классическай имнеларын сколага үөреттерери ситиспите. Россия наукаларын академиятын илин Сибирдäға отделын саха сиринээҕи секциятыгар кини үлэһиттерин научный үлэлэрин бэчээттэн таһаарыга материальный көмөнү оҥорбута. Тыһынча 945 сыл атыржаҕайын бастагы күнүттен Семен Николаевич Донской II үөрэх онна дорубия харыстабылын наркомунан ананар. Ол кенниттен методический советы салаяр старший инспекторынан, онтон ырас олох барабланетін председателин солбиячытынан ананар. Итикем устатыгар тыын эхиленетин сэллик онна тархомы ырыларыттан эмтээхини күскө ытар, улустар санитарнай туруктарын тупсарыга кэкке жаһаллары олохтур. Тыһынча 932-35 сылларга РСФСР үөрэгин наркоматын иһинээҕи национальностар киин научный чинчиер институтугар аспирантурага үөренер. Кинини диссертациятын көмүскүүр кыага бербекке Чукускайга саҥа аһыллыбыт педагогический институт директорунан аныллар. Тыһынча 936 сыл Саха СССР постоянный берестебителинен үлэлир. Ити курдук эдер таланнаах уолаттар күүгэйэр күннэригэр сылдьаннар.
1937-отутагыс сыллардағы қаннағы репрессияға түбеспіттере. Улахан Донской 1930 сыл бесейін бехис күнігер доппрос кемигер сырдық тыына быстыбыта. Семен Николаевич Торое ити сыл атыр жағайын бебехис күнігер Москва кора кытытыгар бутова бөхөлек аттыгар ытан өлер біттере. 1957 сыл ымайын хүр бебес күнігер СССР сүрдүкү суутун военный комитетинен ини бейсемен Донскойдар сырдык аттара чөлүгер төһөрилли бите. Бейген әлем жонар кете оғылычы кен тұттабыт. Сақа сирин государственнан аан басты қайдыдығар атағыр тұрағынығар күскілі ләбіт ини бей. Сақа әлін бастақы иккіні комнара бұрақты Донскойда тұстарын. Бұқары нәдір жомбыт. Отчетауыр ақтағылар Россия кемігер үрдігөр әқтенен. Онтон хевеске бұлас атағыр тұран тұр ұрыр кемігер хевеске бұлас көліліген. Бұл республика айдыдығар хүнкен калаттарын келдірі хаджар. 1930 сылдар бітәйіктерігер. Репрессиядан аттанар қаннақ меріңсе сертібеті болбыттары. Кендер үті аттарын үйтітәхіңе қайдақ тұтулы бұттара, қайдақ да простан бұттара, қайдақ бүкіндеріттен ұқ болбыттарын біләрі. Етен аттан бүкіндер үті аттарын үйтітәхіңе 2-13 сыллаққа беге Российская Федерация құтталуық болудың федеральный службатын хәнтірәнәр кеуігер запрос түйер бетпет. Беге бұл запрос түйер бетігер, бейеға күйіскеме болбыттара, мен мақтан еқпін, олычы мақтан еқпін бағарабын. Бұл Нюрбар ойының құтталуық болудың федеральный службатығар. Хақайрин құтталуық болудың федеральный службатығар, Российская Федерация федеральный службатығар, оны центральный кепкер. Байыннедір күрдік. Беге запрос бұтын түргенлік ұланлар, онына бұл документтен допрос протоколларын, қаттыскалары, әлбәқ білдібәт документтары бейе қайғыт аларыптар. Инникетін дағаны, бейгі олаттар бүт үті аттара өрі таққан, өссі кенен ұрдан үйерділденлер, өссі бей инникетін қатырықтыр ден әрінер бет. Ини би Донскойдар қаннада үлеләтеллер, төрөбіт нәйлектерігер үйрақсайды өттігер әлбәқ өтуені өңіні оңырбыттара. Тоға бұмадjağarga бастықы хевеске оскола ahılı butay detaqqa tambudan Dонскойда şüren kötön dekinde turassan bu badjağarga ambastanısı 1919 yıllarqa Nikolay Kerimevich Mikhailov Usutallah hemen Kerimevich olata Nikolay Uvayın detiger Mikhailov Komstar bir kıhın oskonahan ürettir bittere. İtütkenden Hülbehillah'a altınıga beylerin diğerlerin belekten turanlar. İti bul günyaqtaqqa oskola haldı buta. Toğa tendik bu madjagı oskolun astra hatavıttara detaqqa össü ürektaq Mironov Nikolay Kesnafondovich Maksimov Uğun Uybanoğla Bahalay Bedilak Qarüler canlar bağların büyütün madjagı oskolunu astardaqtara deyim. Karamanlı gitten bu oskolunu tuğatından bazatından qaçıyga olahanlık ülelebittere. O diğerlerini bilip bu badaqtar başta oskolanı emekiller tuttar bittere. Бу сетте класстақ типовой скола нехилеккере болбакка бүтүн Нюрбар ойонун үйрек культура сайды кининен болбута. Отчутоғуга анал үйректағы чуталлар тарбаққа баттанар кемнеригер, үксүлері нұрут үйрегаретін системетигер олықторын анабыт. Георгий Евдокимович Бессонов, Григорий Абрамович Шадрин, Павел Леонидович Кугаевский, Иван Николаевич Гаврильев, Ксения Иннокентьевна Самсонова, Георгий Никитич Самсонов, Иннокентий Евменьевич Кочнев, Петр Николаевич Попов, онадатыттар бейлерин педагогический үлелерин камнастарын малжағыр сколатыттан сағалабыттара. Бу чуталларга үйренен босколаттан кына таньянан тахсыбыт, наука солынан барбыт исторической наука доктора профессор Федот Григорьевич Сафронов, ветеринарной наука доктора профессор Михаил Григорьевич Сафронов, философской наука доктора Дмитрий Мильянович Донской первый, бойын журналист экономической наука кандидата Федосий Семенович Донской, онада атын народ қайыстуатын атын салаларыгар үгіс біллейлях үтіе жон
дьоннор тахсыбыттара. Манна кухулуччу ситихилях дьоннорбут ütüе аттарын үйетитер сылтан. Биһиги бир дойдулахтарбыт Донскойдар чуга саймахтара Феодосий Семенович Донской онна биллилях сорналыс, РСФСР онна саха СССР культуратын ütüелях үлэхите Дмитрий Николаевич Николаевка үлэхеннеринен ол кемге директоринен үлелиолорбут Саха Республикатын үрәгәритин туйгуна малжагар нехилеген бачотта олохтоога Иванова Татьяна Прокопьевна 2-5 сыллаққа малжагар орто сколатын ини би Донскойдар аттарынан музейин астарбыта. Же бу музейи илян сагалан терейбит нехилеген историятын үйетип биткеһиннен Саха Республикатын үрәгәритин туйгуна Саха Республикатын бачоттах петерене малжагар нехилеген бачоттах олохтоога Савинова Татьяна Афанасьевна болар. Музейгі тігер экспозиционный выставкалыр үләғыс қайысқаннан терілібіте Сақа СССР бастықы правительствотын бастықы наркомнарыгар Инеби Донскойдарга онна бойын хорналыс ученый Федосий Семенович Донскойга навлақ қайысқа. Улахан Донской сирен оруғы наркоматын халай беккемегер тыын боппуруғынан туарақта культураны дегетиге арас жағаллара Москваға хақайрин представительствотыгар үлелән хылжыбы кемегер хақайрин короныстатын Исидер Никифорович Барақаптын кейін комитетка бұхар сытын республика автономияның бұтын туынан декларация тақсытын күрдік тұтақ жағаллары сүріннеспетін Сақа СССР ситерилер комитетігер холбуячы береседетілінен үлеләбіт кемегер культура үйерек терілтелерін терәхін боппуростарыгар жағалларын копиялара туғылулар. Донской Семен Николаевич II үйерек онна Доробия қарыстабылын наркомынан онна Москваға Сақахирин представительствотығар үлеләбік кемінәғі документар копиялара әлбәк қартыска 1900 жылтан 1930 ғылғадылы қабан бар. Республика хайдытыгар биллер суолу иһи қаллар бұд Донскойдар чугас аймақ біле жоннорун туһунан кепсибит. Ағадай жуну көмүскүр улу хериген хеллектен хүс отутағыз кейі ыңырлы бұтыттан 6-10 бойын хери толанугар олоқторун толугур бұттара. Оскола историятыгар көрді хүннер, болумнюлар, арыйлар, әлбәктер, бастакучуталлары чуалкайдағын үлеті барда 1919 сылтан оскола үлелән ас учуталлары арқыбдан айдарынан чөкчулаты бұд. Этнография халатыгар алаһынан улуру эддәкка диянаттан 1905 сылларга аға устарынан бытанан улару картатан оғулдан сүппүд деребинелери макекка чөлүгер түһери үлетін ыытан кенеғаскы үтчакка хырдатарга белен болла. Марқа өрүс кытылыттан палеонтологическай булумнюлар халаға олоқтоқтар арас кемге көстүбүт муус үйетін армаларын кырамталарын өрүс кытылыттан уолба үректен болаттабыттара онноғар билибек кыл тоноғын уңуға кытта бар. Манчары малжағарга салаға батталлаға үйеға оларын аспыт көңілі көмчілемет сақа кейтін 90 хырыларын Оқсуғутун, манна оларан аспыт 11 сылын керестен, кене қаналлақ 1979 сыллаққа мәңа тастарыгар, олар бұталағығар бұстала суақ, хақа жоно осколы ғотахылжар хүгілуя хелбетінен болла. Нәхилер генеалогическай картатын халатыгар малдағардар түгәк өбіге бет қаячу жорын кең таблицатын түң бұлыргыттан тығынча әтті үс ағуан 2 ғылтан арқып материалларынан хиттетен ағауыстарын генеалогическай таблицаларын ситерен қотаран бүтәддім экспозициятор орды бұд. Биһиге оскола бытын бүтер бүт выпускниктар бытыттан 14 ученыйдақпы. Браты наука доктордарыгар Федот Уанна Михаил Григорьевич Сапороновтарга нан туспа қосарылы быта. Техническая наука доктора мои профессора Василий Васильевич Семенова кытта ыксахи бәхі тутабыт. Кини научный үлетін қамнахын кәпсир материаллары биһи музей бытыгар бербіті. Научный чинчиеруле 16 сылын ытыллар, онна үгістік музей материалын туттабыт. Эдер музейе бетген экскурсоводтар ганан курсы табыт.
Итини таһынан Саха Республикатын национальный архивын кытта 5 сыл буолла үлелеспитим. Ол түмүгер документальный кинигелер Нурбамал жагара аспыт үелерге 2000 хылга Юбилеем родная школа киниге альбом 2001 хылга Два наркома из одной семьи ден республикабыт 100 сылгаранан сайдам издательствоға тағыстылар. Бүгүндагы шекиге бараттыгыз койдуп түстөргө кириге байыс программна мандатын булгандас колор билер историктер Евгений Шанкурна, Пантелеон Павел Петров, онун да адаттар бу өрөппөтө статьялары дагы шулай мандат тагмак статьяларынан болалар. Жанак начална бу хакатты булар да улахан эддагылы битин билеби. Онда бу киниге эдде бу интервью научный герая бу киниге кетигер килбатак документтери бакитижа киниге. Бу дагы ишуге материалдар да bu bıraktı dost koyduğları bunlarına olukturun usturmandık ayırdılar. Kendiler tuğ kılatı kendiler bitleri tuğ tüyden olukturun onun bitlerin bazı naşidi koyduğları bu dokümentler tuğtar bu bardaki bitter. Mata hanıtaki her bu razdiyal olanlar dost koyduğlar yanıtları da olha kena yapıldılar. Bu kendiler dostlarından bu gibi naşidi dost koyduğlar bu kalmaya mahtarın tuğuna. Billeri burada bu dost koyduğları da öğretmen sundur. Баллар арасайгара наука гасточон дер баллар. Татьяна Афанасьевна бу Нурбамал жагара аспыт үелерге ден бертакай олус дирин искоханнах килген тахаттар бута. Онно көстөрүнөн ити Донской бут диннах ата бахалай снанускап төнче хатта истогон биси көтөрөбүтөбүт кергенин ата мавра денебит. Кини төнче агыс сүсүбөт ясыллах көтөрөбүт семен муппугы ден wallah Ол олуттан болла тегинче 904-дөн асыллаакка Николай диен кихи төрөбүт. Бу волттан 2 семеннер төрөбүттер. Бу барытта тегинче агыс сүз биэһэн бер сыллаагы переписка көстүбүт. Онтон келин тегинче 902 сыллаакка араспаниялара Донскойдар диен болбут. Того этинник араспаниялара улар ибута биллибет. Семен Николаевич Первый, Семен Николаевич Второй. Кен кергеннемиттен улахан Семен болла оğlamатак. Кыра Семен боллана Лидия Семеновна ден кыстагата ол кыга Москва олар бута онна бу агаяқсыллах койбута. Кени Максим Гардиен олла билин Москва оларар. Икки Семеннер бирге төрөбүт эжиттере Александра Донская, Сунтар-Куловатер, Дмитрий Тимофеев ден кияха керген тахсан элбегутума каллар бут. Оғылырыттан хамы ұлақаннара Элеодор ден, Одор Морва ден, ол кені пая, драматург, критик, сақатылын нючалы тылбастырға баста көтөрүтү олықтуабык кехим. Атындан Донскойдарга не әлбәқ сақахерін білілер жоннары баллар, мұппығы 2 солуттан, Жүлей Николайттан Семен ден кехи төрәбіт, бірге төрәбіт бірата Илья Сәриге Сыржан онно оқтубут, кені уола Роберт Ильич. Ағам боллана Донской распанилар идерде кейі бұвар дендер. Соныр доктора инден. Мен евін ұламырын Красноярская крайынан, Блингово Ниренгри коразаннугар Урутнагорный ден, орьем бары Эвенки районер. Оланнар Эвенки районер школа директорынан үлләбіті. Ол кәнеттен Ленинград коракка Герцен институтуар заочно студентына китбите. Инем эмия Курска бар бите, бир сыллах Курска. Ол үйе болам бите Санкт-Петербурга. Ағам боллана ол үйерағын бүтерекчі бола хадjan баран. Кировскай коракка Мурманская областка школаға учуталынан устроить потты. Ағам халам баран Сериге қабылдан өрболбата 4-2 жыллаққа сери жылдырығыр үлбіте. Мен бәйім болғана 5 жыллаққа Иркутскайда атыға институтуар үйраққа келбетім. Биолог Ақатабеттен үйрақта ағатым. Әжіген районуғар Ақатабеттен үлләбетім. Ағыс алталы. Ол кәнеттен науқа бар бітім, қораққа келбетім. Оны институт отдел экономики деньга аспирантна бутым.
Ол аспиранна марамын кандидатской бусуры бутум клеккалях кыл ититигер итити сахасырегерген темага. Вот. Кандидат экономических наук боттум. Ол кандидаттан Академия наук институттаргар, тыгагас бутын институтугар, онтон тагаяк асанак народтар Чинчер институттар, институт солбиячи директорынан үлеләбит. Илдер фронтовик, журналист, партийный советский үләхет, были и мы из Якутии, Берлин, Рейхстаг, стены тер, атын қалдар бұд, Федосий Семенович Донской, двоюродный воин. Олгынан баранти дённа әдді өленлер тулая қаландар, бири әләғ әбәләғ боламыд. Мен о ағам кеніне үлбіті бәйтігер. Оның негінен бейі семья өтір ұлапыты. Вот, onun кининне олақ бирге түрәбіт. Убайым күдді қаны өн. Әрсілдерге председатель комитета радио телевидение денге председатель дәбіті. Үшеуді күлеләбіті, журналист, еңен. Вот, ол кәнеттен науға келбіті. Севері барытын керебіті, как научный сотрудник института. Олар Мурманской областын сағалан, Камчатка тие народтар, ағаяқ санан народтары барытын керейден, отчет поны сұрген, кин комитет урақтарын, совет министров урақтарын, күтті инициатива көтіғын сұрыптар бүке ағаяқ санан народтарығар. Вот иннегенен тоқты тағарылақты күлеләбіті. Иннегенен заслуженный ветеран сибирского отделения ден звание лагата. Наука үлеләбіті егер. Он один из первых кавалеров медалей за преданность Северу ден. Россия тахавыт медаль барата. Ол оны пикене ағаяқ санан народтартан самый первый номерда бастыкы кенел буты. Муппыгы яны Мария ден кыха Тимофеев Николай Будулус ден киһэхэ кэргэн тахсыбыт. Кене Тимофеев Антип Николаевич ден уолламмыт. Бу уолламаллағына Антипин Василий Николаевич ден экономическая наука кандидата кенети Сибирь отделениетін Сахасырина филиалы академиятер өрүлеләбите кене үле Қарчыңнан төлі бүрін саңа нематын. Оңыран тахар бұты онны олыққа келдер бітті бұл Степан Васильев атыны сапқосқа кәлен қолғастақтыр олықтырын тұпсырығар әлбә оңыр бұты. Тимофеев Антип Николаевич, онна Тимофеев Николай Николаевич бәлі бірін еттен ағаттан түрәбіттер. Оттан бәліттен түрәбіт Дмитрий Николаевич Николаев. Төйті тоғысыз селбәттен лақа. Нұрбалығын көғақын әлегәс. Түрәбітін мақыл дейілге. Мен әтті қылабітер амаранды құсайға қылан. Бәді келісағыларынан бітер бітін. Онтан Нұрбаға баран ұсталлан. Қонсуморы коммуникациялелілән. Олия қағателерді әктәдлән. Баран Москва дөй партийлес қолағы үйрақ өпіттіра. Оны бітерен кілен баран. Арикома пиэйэ второй эгерсар үллэмэ антакым қояққаритар сэринан кала төлөмүлэбити. Бахлай уолла аны сепсиней. Донской бахлай төрәбит. Донской бахлай уолла Емельян Донскойтан Донской Дмитрий Милянес первый, онна Донской Дмитрий Милянес второй төрәбиттер. Онтон найыкка бахлай кыракыга Татьяна Васильевна Прокопьев Николай Иванович Инета Николай Иванович Прокопьев бу маннаа төрүткеһи кини Степан Васильев атынан сапқос холгохон тон сапқоһу терипите уонна республикага бир бастың кахайстыгы оңорбута. Донскойдар төрүтчүлөрү олус элбак киен ону ти кыратык быһатардан кэпсиатакка тинник. Быйыл бихинелек бу бихиги улужонна быраттарын юзитерге анан арасқабаннақ тәрәхендері ұтысылдыбыт. Ол күддік нүбатағы кейіннемет библиотечный хитим манжарда халатын хебедісе Елена Николаевна Иванова, дойду президента Владимир Владимирович Путин, Гранынлан, у истоков Якутской государственный сиден Браеги, Юлилян,
күн бүгін намну тиягар терденер. Ол курдук бу проект чечитинен бейнелик бу былырыңгы хылттан агалаан кине угулунна. Бу кине бит художественно документальный дем болар. Мана таханан Татьяна Афанасьевна онна Никоновна мефирдаган трехни кинегени таңан тахардылар. Два наркома из одной семьи ден неге күнселин көттү. Мана таңаттын бу биги улуспут ага бахалыга Арсен Михайлович Кентьев үйен улуспут депутаттар небетин председателе Helge Иванович Евсеев үйеннер Донскойдан быт аттырын өйеттерге ден тастан кутулу өйдебіннік оңыттыры жабыт. Бұл өйдебіннік оңыттыры гәме бейгі бейді дұлақ бұт. Нүмбатағы пенсионный управление халаятчыда Моисеев Владимир Степанович күш көрілесті. Бұл өйдебіннік баматынығы бейгі тұрурықтақ бұт. Онықтан біліңгі жат, біліңгі бөлелі ғыджар елер халаятчылар bu bihigi ken tutta jonlar butun attırın attatan gelir çakka kimler olukturun kimler üllerin hırdatık takpıt onu teydik takpıt kuru üretü dağcık takpıt onu ken tutuk takpıt. Саханаротын чулуу олаттара ини бийсемен Донскойдар, тоқпар өйдөрүн санааларын, үлелер жоғырдарын, бүйс бүтүннүү сахаларын норота сайдарын туғаран абыт, дирин солталақ чағыл хайылоқтыра, үйнер көлөнеға сол жүт сулус болан, кескелле олыққа серди угуя туруақтара.